Gasa itibiyag. Ayapaw, nakitak ni Roy ije Tersina. Ay na, nakaturog ije tugaw. Sigurado, napartek manen de jay. Ay na, sigurado aday ta. Apay, awan ka diti kakadwana? Ay, awang nga raw. Ay na, pinanawan dra gapuda muda nga awanan ti kwarta na. Day tangarod ti madikat. No amuda nga awanan kwarta ni Roy, di dan pagan ano. Ngam no amuda nga da, ay na, di damot mapanawan. Isuda ti mang ibus iti kwarta na. Ay, hun nga raw. Red horse ditoy, red horse ijay. Pulutan ditoy, pulutan ijay. Kat ni Roy amen ti mang bayad. Ngam no na ibusan, panawan dan, nga uray awan ti kadwana ijay Tersena. Di da pa'y kitaan. Ay, panyangay nga raw. Gayam da no adda kwarta da. Angam, di da namamaw no awadon kargati walit na. Nanang, adda mo din tayo ni Uncle Roy? Ay, nagawid ka din ni Jay Balay na? Nanang, nagkape kun nanganda dito'y balay sakbay ang nagawid. Ay, nabisinan siguro iji Tersina. Amang ano na ibusin ti kwarta na, iswa nagawid. Sigurado day taan, nanang. Amok nga awanan ti kwarta na, tanangalamot iti bagas dito'y. Ay no anda, naggatang kuma iti Tersina mo at ang naggapuan na. Anya? Nangala iti bagas kunam. Nanang, binaybay akon amang ano awanan ti isaang na, katawan ti pangaldawan na, kaasimot. Ay, di nantumog ngamin panunutan ti bagbagina. Nagiti mo gagayim na laang ti pangpangruna na. Uray ka kayso na kwarta na, arak pa laang mo ti panggigatangan na, nga uray mo gayam awan ti bagas na. Ay, awan ti mabalin ananang. Saan mo't anam na minsan binagaan nyo ang di na kayo mo dengdenggan. Talaga siguro adagiti lagagayim na ate ayan ti ragsak na. Iyawan nga man ikan iti bagas na Uncle Roy, Geraldine. Tapay mo tinsan. Marumaruam nga man. Kitaan nyo di na amo nga gidulin iti kwartana. Dakkel ko mati kwartana. Ngam awan mo't pakairanudan. Ha? Kat isumait, oray may sa kilo ti bagas. Awan apulos insang put na ijibalay. Idin tutay ijibalay ti kanayon na apanganan no saan aditoy. Awan ti mabalin insan. Talaga siguro akas jay ni Uncle Roy. Ay na, basta bayaan nyo nga main, tapnog nagam. Tano kanayon nyo nga ikan. Awan agruam lang da jay. Anak ko, apay, naibusan ay ati asukar. Adumat na lang, apay ka di. Adumot gayam, ngam apay adi mo inikan ni Uncle mo aroy. Ay na, bayaan nyo nga minana. Di yu ik-ikan, tapno aggatang mo't iti pangkusina na. Ha? Kitahin nyo gapo iti kaaddayo amang mangted iti kanin na. Saanin nga aggatang iti kanin na. Kanayon latta amang namnama kata kayo. Ay na, anak ko, saan ka kumamot akastaa? Tauray kaskasano, ulitag mula taday jay. Una nang, ulitag ko, ngam, jak kanunungan taramid na. Day talaang aggasgastos iti awan kas iskan abanag tamunang aramidan. Di ka kumamot agsaw iti kasta, anak ko. Naimbagkan ko na, tawan ti putot na. Idinto ta si ka, kat ada pamilyam. Saan tayo nga amo ti sumarunong nga aldaw? Kasano? Numay sa kadag iti putot mo, kat kaslaki ni Uncle mo aroy. Ay na, depende day tayo iti panang padakkel iti anak, nanang. Ala, awanan ti maibagak anak ko. Sapay la kumangarod. Ngam pangaasim,
Tadi ka unay aglablabas iti panagsasaom. Gaputa paapan ka pailaang pasuble ni Uncle mo aroy. Anya? Ay, parikot ko niton nga anak ko, manang. Apay ka day. Jak amo, no apay nga taan nagdagsan ti daranakin ni Uncle na aroy. Idinto taawan matyar aramiden ti Uncle na kankwana. Ay tibain na siguro Takas jay ni Uncle na. Banag ajak unay kanunungan nga aramid na. Di naman la respetwan ni Uncle na. Ay, talaga siguro akas taniton. Gaputa nakaadal. Ang mga no mabain nga dati makaibaga nga artek ni Uncle na. E dinto ta iso ke may siya nga inhinyero. Ay, tulungan nakman amang bagbaga iti kaanakan niyo. Ay saus, pasensya ka na din ka. Ang muray siya. Ay. Bumde nga ka makisao iti anak mo. Mabainakin ko na. Talaga asabali ti ugali ti anak ko. Jak amo, no ti adal na nga tati pampanakkel na launay. Derek, di yu ka din nakitkita ni Uncle yu aroy. Saan? Ha? Amo pa iti daya aroy. Aon ti bibiyang migan ko na. Saan mi kayat akasang sango, gaputa na angdod. Aniya? Wen, saan mi kayat akasang sango? Ngam isumat yung mas asidag kada kami. Iba kayo man, tagdigos. Anya, nagalasmat dagita balikas mo si ka Derek. No ada ti kwartana, kay kayat yo. Ngam no awan kwartana, iba kayo adiyo kayat. Ha? Kat isumat, da kayo ti mang ibos iti kwartana. Mairan-ranod kayo iti pagbambanugan na. Isu adi ka kumamot agsaw iti kasta. Daw-dawatin mi mo't aya. Saan mo't Kat uray no adda panunot yo. Baybay-an nyo mat nga rod nga iso timang ibus iti kwartana. Ngam saan mat tanalaing kayo. No amo yung ada kwartana, mapan kayo iti tersena. Kat inton amo yung anabartag. Mangala kayo iti kayat yun nga inuman. Sa ayon to ipabayad kan kwa na. Anya? Nalabos dayjay Derek. Apay ka diante. Damdamagak, no nakita na ni Uncle yu aroy. Ngim imbaga nakit din nga awan bibiyang nakano. Anya? Nakaungot ak ngarod kan kwa na. Iso ajak nalapdan tinagsao. Ay katimbagayo kumaanti asaan anasaya at tikas jay nga inbaga na. Tanon ni Uncle Roy, ikapkabilangan na matida. Kano adda ti kwarta na. Iso da mati mairanod. Day tati imbagak kan kwa na. Barang no maamiris na. Geraldine, ingay man kita ng kalyo aroy jetersena. Apay ka di. Ay na, nabartek manen, kaya di na amutar aramidan na. Anya? Wen, nakapitpitak tibado na, nakadungdung ritan, nakangangdod. Apay, asino dagiti kadwa na ang nagiinom? Da kami. Da kayo matgayam. Ngamapay nga rod ngawan man laang ti kinunayo akitaan yun ni Uncle. Gapu ka di tawanin kwartana, ket di yun pagan ano. Nalabis kayo mat. Nagsasao kayo. Kasla kunam no kalaingan kayo unay. Ay na. Imbis nga ibuson nyo ti oras yo iti tersena, agawid kayo iti babalay yo. Ngam na masadot kayo, ay katulungan nyo dagiti naganak yo. In kayo tulungan datatang kinanang yo, iti uma. Insan, limabas ka kadidita tersena? Nakita mo ijay ni Uncle Roy? Limabasak. Ngamjak la napansin o da ng Uncle Roy jay.
Jak insardengan at lugang ko. Anya? Apay ka di? Kwa, manungaminin nga aldaw asaan na si Mang Sampot ni Uncle. Aging gaita, saan pa'y mo ta nagaw-awi di balay? Ay na, problema ay aday ta insan. Sigurado nga day di opisina na at resina na. Anya? Uy, iso di mo pa kadanagan. Agawid to day chay. Ay na. Usaron taman kit di tilugan mo insan. Inta ko mabirukan ni Uncle Roy. Tumaktak. Agsaysayang ka lang iti oras. Bayamon. Agawid to tayo di chay. Anya? Talagagayam nga awan ti bibiyang ni Insanton ka ni Uncle Roy, auntie. Hay, idi pa'y laang kaanakan. Jak amo, noan niya ti basol ni Uncle Yo Aroy kan kuana. Ay, baki di kalman, auntie. Kunak nga usaron mi tilugan na. Tano mabalin, mapan mi kumabirukan ni Uncle Roy. Ngam ko na nakit din. Tumaktak, kinsaysayangag kanulaang ti oras ko. Aniya? Auntie, dayta talaga timbaga na. Jak maawatan day jay akasinsin mo. Noan niya launa ay ti pagsaksakitan tinakam na kini Uncle Yo Aroy. Idinto ta di mat pakibibiyangan ni Uncle Yo. Uri siya auntie. Jak maawatan ni insan. Jak lag sasaon. Gaputa amok adi namot laang denggen dagiti ibagak. Uncle Roy, apay nga da ka diti waiting shade. Apay anda basbasa ka na kaida. Agiyaman na, gaputada ka, Geraldine ka na kan. Diyakon ka pa ulan ti pakikidikalman. Iso ngayon turog kon ditoy. Apag iso ti panagtudo na iti nakapigpig siya. Iso na basbasa. Apay, Uncle, awan ka diti kadwayo? Ada da direk, ng pinanawan dakpot ditoy. Iso adakal ti panagyaman ka. Gaputada ka, kanakan. Ay, Uncle, gaputa di ka mauray nga agawid iji kalapaw mo. Naman nga aldawan. Mapisina, kanakan. Sa balay tiriknak. Jak maawatan tiriknak, kanakan. Anya? Nakapsutak, kanakan. Marigatan ak nga umangas. Ay, mabit laang, Uncle. Awagak ni Uncle Dindong. Ay, abang, taipanda kay di ospital. Ay, sana. Iawid na kiti, di kalapaw ko. Saan, Uncle? Ipanda kay di ospital. Diyak kayat nga dati da ka sa mapasamakin ka. Ay, agyaman ak unay, Geraldine. Si kalaang tinakarignak, iti pamatag, ti maysa, akanakan. Anya? Awanan ni Uncle Roy, nanang. Auntie Selena. Aniya? Ay, apay pinanawan na kami mutin, Roy, ading ko. Ay, Complete ka doon ti sakit na. Isuasaan na naala iti agas. Dehydration. Sakit ti baga. Kanda dumapay. Kasano nga men, asaan ang makaala iti sakit. Kat mabaybayan namat ti bagina. Dumabartag saanan amangan. Arak laang ti ipapaunag na
Iso akasta. Apo ay ading ko. Apay pinanawan na kami. Apay ngay. Nasakit mo na diriknak. Tore kas na lang ni Uncle Roy. Napatiglat na kanya. Kas na jak maaklon na pinanawan na tayo na. Apay kalat, mat di pupusay mo, Uncle Roy. Napigsa ka mat itinauli. Apa nagsasango tayo? Mapay. Sabay ko ba? Tama pa kawan na ka nagitisaan na saya at ginararamig ko gan ka, Uncle. Awanan ti sirbi dagitang ibagbagam kan kuana. Gaputad di na kan mangag. Geraldine. Uray sangit mo amin na sangit. Awan matlaang ti Sir-Serbina. Gaputad di na kan mangag. Apay nga minakasta kayo. Apay adiyo amo nga ipatag dagiti kakadwayo. Kaputa awanan ti pakairanudan nyo kan kuana. Di yun pinaganano. Na di yun kumapinanawan ni waiting shade iti di amalam. Nanabit. Naitarayat ako sa ospital. Tata kayo ang makakit-kita kan kuana. Ano? Nagsakit. Ipatpatag na kayo. Nga mapay adiyo man laim patag. Nga uray kas di kumalaang di kinatao na. Naasin, Geraldine. Gusto ko man. Hindi na konsideran. Gaputa na laos. Ti singir, ti konsensya. May isa ka maton. Awanan utang ana imbag anak mo. Ha? Sipod pay. Jak nakita nga insakit mo day di Uncle Roy. Anya? Apay insan. Nalipatam ka din, idi ubing ta. Insan? Siyak. Uli na aki ti ama. Idin to ta si ka. Kat saan tayo nga am-am mo no asino ti amam. Ha? Kat nalipatam ka di, idi ubing ta insan. Ngawan ti agaw awir ka data. Ngam kasapulan amang gad dagiti inata. Tapno adda ti igatang ta iti gatas ta. Kana sino tinagaw awir ka data? Ni Uncle Roy, san ka di? Geraldine. Dakkel day ta nga utang ana imbag anakam taken kuana. Nga mapaya di mo kinailalaan ni Uncle. Uray na minsan la kuma. Apinakan mo. Hindi mo kabailan nga iyayab kan kuana day ta. Idinto ta idi ubing ta. Nagdawat ta iti kwarta kan kuana. Adamat lang ta idin na kadata. Pag-aasi minsan. Gusto ko man. Hindi mo nisitir na kita. Kaputag mapabawi ako. Namiris ko na kita nagkurasin ko na. Kasla. Diyak pa yan kabailan ti singir ti konsensya. So, gusto ko man. Hirang sa Diyos ang aking buhay.
ikaw at ako'y tanging handog lamang. Dalpasin ti panakay masayag ti banggay ng Uncle Roy. Kat pangasi ako ma, tapalumbusan na kong ngagsaw. Manong tirek. Umunay damin. Pakawanan na ko ma. No binaybayak ng Uncle Roy, iti daydagon daway. Maladinita na kiti pupusay na. Kat kasaladyak kabailan alabanan ti singir ti konsensya. Ngamawanan ti maramitak. Gaputawahan ni Uncle. Di naman tila makita da kita. Wen, manong tirek. Nalpasan ti amin. Iso alipaten tayon. Adalahang ti kahit kung ay baga. Katamu tayo man. Nga uray kaskasano. At datin ba tinaasa ni Kuana. Kati di si bibiyag pa lang. Kanayon nga ibaga. Ani Geraldine, tinakariknaan na iti pamatag ti maysa akanakan. Anya? Anya? Iso ako na ani Geraldine. Ti mangala iti balay na. Kastamat ti lote na. Kat niton, kanakan nakanulat ta, uray kaskasano. Iso asika ti mangala iti uma, asigod amulmulaan ti inam. Una yan, Uncle Roy. Talaga nagsingpat kayo. Diyak impagarop, ngay kanak iti sanikwana. Karkaro ang tutog tirignak. Gapo iti babawik, ngamawanan ti maramitak. Nalpasan ti amin. Iso nga'y karkararag tayo. Asapay lakuma. Tama pakawan na tayo amin. Itinagkurkurangan tayo. Katsapay lakuma. Tasumaklang di kararwa day di Uncle Roy iti pagarihan ti Diyos. Gagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasan, itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.